Okay, we're back with our program entitled Dada Kami Manan. Dito lang nga po kasamitan ng radio station the entire Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsam with yours truly, John Mark Pastor Operator. And tayo manong yung apo nga medyo agpaparaw iti kinasalimot iti unag iti booth Manong June Sariales. The electric fan tang niya. The electric fan, thank you so much, Brother Prince. Brother? Engineer Prince. Yes, Engineer Prince. Okay, and Ana? Awan lang. Ada nag-text kanyak. Niya ko na. Lazada, damdamaga na iti customer review. Di ginatang kong kapo, di anak ko. Ay. Ini kamu ti kalalayangan na ada tay sad face apay di nga patulod dahil the damage ng item. Kapo kunana kapo apo may etan diyan ako tadatila ko nga ukulele kapo di na di Lazada but then kulay blow one di kalma din nakita ka napiwak mo kasi nung mausap ta sungarol ka tagi di bayad na yay 200 plus including shipping fee na lakalangmat pero discouraging lang dapat pirdi mat hindi ka day kaya isublim isupay di oras mo man mataktak ka apo apay ngamin tawag buwatang kala tagaminit tanon gimatang kami nga di na kaya dyan ako tadakkel gano pang gitar kapo di lako di tawan di ukulele kapo talyan na natin tayo wire day kat okay, talaga medyo maditisaad na iti karabog ko sapay kumansyon tatamtamay iti misa. Anyway, digiti pangablao balong. Once again, congratulations to Nino de la Cruz. No diya kagamali, may kapamilo ng daras nga nangabak. Dito yan, iti name the tune. Talagang introduction pa lang, kabisado nan. Pero idilas year sa payajay. When, and kung ano dito yung manong yung kablao man, pamilya Astero dito yung barangay ang Batali, mabalin i-request dito yung sabon. Ay, sige, so sumarong ang kansyon ni May Kapsat. Kakuna na pa dito, hello Kuya June. Batiin ko nga si Fener na matampuhin ko ya. At si Angelita Marivic ko ya. Request ko man tayo alas 3 de Parbangon from De La Cruz. Tagapatol, Santiago City. Anak ko na naman, dito Facebook palong. Pakibati kami dito yung Umingan, Pangasinan from Eric Colcol. Wow, hello, good afternoon to all people of Umingan and Pangasinan. La Union. Ayan, kadagiti Ilocano apo, iti intertlubong naimbangal daw tayo amin. Hello, greetings to the Gakula family in Vancouver from Aliza Alukag. Sinabiing the pie. Para kasi man dyan, itok may mapinal kang from Norman Sanchez watching from Australia. Kuna na. Diyan po dati work ng asawa ko, Norman Bukaw, pangalan niya. From Marites Rigos. Hello from Israel, from Anvin Lactau Tau. Okay, good PM Kuya June na Mac. Great ko man namin nga winning barangay officials. Ito'y barangay Banwar, Cabarrugis Quirino, headed by barangay Captain Zerman Carino. And to all barangay Kagawad and also the winning SK chairman, Aldrin Jade Pinhuton and all SK Kagawas. Good luck and congratulations to all of you. Greetings coming from Awamot, Empagana. Okay, pakibati to'y friend ko dito'y London. Happy wedding anniversary, Mr. and Mrs. Melba Labores. Tatay kas makita man. Karuba, dedicate ko kanyada from Antinelli Mariano. Salamat ti Adu. Hello, Ate Teresa Gamiao. Buy-buy eso na. Ayan, our Vice President of Isabela United Artists. Ayan, again, of course, yours truly is the President. Ayan, kadagiti pimanawan na po iti isuwang nga nakasarak sa baling pagragsakan na. Ayan, good luck po. Okay, pare, mangkanta kayo man ti Western Country Music. Salamat, pare. No, madi yung kantaan, round out ko ti Heritage Building. Kung nana po, social mo na ito, apo. Okay, we're going to do later apo third part mo iti countries iti English songs apo. First and second part mabaling kami mabaling kumanta iti sa balit. We are promoting the Ilocano literature through our songs kabsat. Ayan orayam iti may kaalo apaset ti programa. Anyway, anapay ko na nata. Manong pagritman dananay LV ken dagiti anak ko Andrew and Jovit. Dita Ramos West and Isidro Isabela from Lipa, Batangas. From Terry Tomas. Watching here from Taiwan, from Agari Colama.
Okay. Hello, Karuba from Richmond, California, USA. From Lorna Salazar, watching in Hong Kong. Hello, FDD from June Bonos. Wow, Uncle. Uncle John Bonos. Ha? Kaya kaya sa amin nga Bonos family, dito pagrangaya na po, na bagngal tayo. And dating order na po, dati request ito tayo nga Barreta. Nagmayat ti ubrak Lukas na aagdigos tay sa punti pagkayayam tangamin na pagpagalisan paturay ko na aglablabutab tay galis na nakamay mayat di ka mo ato may kangaminan na po tapay nga tag-hatching-hatching ka agay ayam sabon na kaganganas hatching kanasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaon sabon akpay daytoy agong dagitoy kikitin at iduron-duron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusiken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto itumudong nagganas diagdigos agay ayam iti sabon aglalunok iyaradom ipababa ipangatom o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka. Okay, good afternoon, Kabsat Rick Estocavio. Ayan, sabi ko mata, agusar kalatat sabunan. Ikaputa man ibaga mo dito. Nagmayat ti ubrak nukas to'y nga agdigosak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na kamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikitin nagidurun-durun sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusiken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudong nagganas diagdigos agay ayam iti sabon aglaluno iyaradom ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka nagmayat ti agdigos nutay sabon tay igus-gusugos tay galis na nakalamlamuyot nagganas na iapros-apros aglalulu peke-peken kadagiti mas masel agket ka nga kasla agsugel ganas ti sabon na kamay mayat ikaten at gagatel o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka
sunatang sabon as requested. Ito'y official text line tayo. Kakuna na pa dito ay manong kablaw man ni Wendy Grace Bautista, Carmelita mga dap nga napanda nakipaglanot di karuba kablaw nagapukin ni Dapiana dito'y Bugalyo Norte Ramon. Thank you very much kuya. From Estela Gubac Bautista de Labo. Kaya hello po. Pa-shout out po mga Jacob family of Cordon Isabela. Thanks from Gemma. Jacob or Jacob. Okay, that can be. Depende no, dito pala Pilipinas ka Jacob kung naman Jacob. Naka-abroad ka, naka-Jacob. Jacob. Ay, mga idol, pakikablao na kami dito Beckel, La Trinidad, Benguet, Permite la Misina dito mga idol. Air Continuous. Kung naman? From Jefferson Garcia. Talaga nga na miss ito dito Benguet. Dito ti summer capital one kung na nangaro. Jeman Katuda, request from Salerno, Italy. From Larry Takderas. Okay, naimbanggal daw mga idol. Kumani bakit ko. Kanda babayaw ko. DJ Dubai. Ni bakit ko. Joanne Abad Sampelo. Kasama biyanang ko. Kan pamilya Abad. Ken Esteves. JC Namar Rojas Isabela. Kasama ti pamilya dito'y Malig. Pamilya Sampelo. Akob, Ramis Kalgan Kabuyada. O kasama kaduak iti Bureau of Fire Protection kan aming padak nga agbibuyat ti live yo. Request ko mo datay kanta nga Baby Kenene Agyamanak mga idol from FO2 Darwin Sampelo. Okay. It was already sang earlier kabsat. Pabati nga po Gahes family ito'y pagrangayan from Bergonia, CJ Gahes. Manang pa-request po Manjay Kawitan from Terry Tomas. Kanamat ni Glenn Celebre watching from Dubai. Kamusta ti taga Ilocos? Apo nang Rona ti pamilya Pagaduan ti Santiago, Ilocos Sur. Agyaman manong ken adding more power po. Of course. Kanamat ni Kumarem. Kumare. LB Baldubino. Aha. Hello mga idol, kumpare. Yun kan balong amak ng bangal dayo para kasamantay. Si katibak nang ko, please. Thank you para kadagiti. Ay ayatak nga nako manugang kan apo ko agyaman aktiado ado more power to your program. God bless you. More power mga idol. Okay, thank you so much Mari LV kan kadagiti pamilya na apo dito San Sebastian Ramon Isabela ngaruda may sa enter kita request kaya ikaw na po nga in request tatay kaya kawitan so ito na po iti sunata nga makapahatching one apay nga ta ay kawitan itatangket na kagen agmalmalen takaruba agdake amin nga upa kamaten na sarigsigan apagtubo tidutdut na tay kawitan itatangket na unget umarig-arig sumarsarigsig isu ti ari kawitan nga karuba karino kan Texas awan at rasan na anak ko na piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na agawitan. Okay, hi Manong, and ating kablaw man ti pamilya Contawe, si Nense Sarmiento Toledo, kantaan niya madatay sirok ti Pandiling, ti kabsayo, Nora, iti Barangay Salvador. Thank you so much. Watching from Dubai, God bless you from Cheers Angel. Watching you with my alaga here in Taipei, Taiwan from Nora Contillo. Watching from Israel from Annalisa de los Santos. Dakkel ti ulo kawitan ni tatang adu ti agkuna
sobra at tartaraok no mabigatan riingan na tisang ka kaaruba Pike-pikelen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablulen ni tatang jay manok nan mabigatan Pike-pikelen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablulen ni tatang taraken na akawitan Pike-pikelen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablulen ni tatang jay manok nan mabigatan Pike-pikelen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablulen ni tatang taraken na akawitan Pike-pikelen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablulen ni tatang jay manok nan mabigatan Pike-pikelen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablu-ablulen ni tatang taraken na kawitan Kablaawan man ni nanay kini tatay, papa, kuna naman, pati kakabsat ko, nga ni Eves Arman, Rinalyn Ken Amador, dito'y Villa Cruz. Thanks, kuya. Mapukpo ka, uno sino lang kablaaw, apay kami dito iba ka, apo. Okay, Manong John Ken Manong JM, kablaaw man nila kay ko, awan na sa bali no di kini ni Nilo Del Rosario, kente anak ko nga ni Pinong, nga sobra ti bangat na. Nagsakit ti ulok kanya na kansya Manong, ni Rosel Del Rosario ti Centro Ramon. Manong to ka rin naman, ti basol ko kadi, kantain ni Manong JM. Wait ko, Manong. Okay. Ate Nelly, belated happy birthday from Ate Ella Banadero. Watching from Singapore, hello mga idol from Hershey Gabriel. Hello, at di Hong Kong chapter, miss you all. Ano, nanti Nelly Mariano. Wana, tadi Jason na London ito tayo. Yes. Ay, kanaman ni Mary Ann Garcia, watching from Saudi. Pabati nga po family Modesto to Patanad, San Isidro. Thanks po from Rodaline Modesto. Good afternoon kada kayo. Maduang mga idol, watching from Brescia or Brescia, Italy. From Nieves Ridulfa. Ata, di ba di ka mo? Kuya Ading, para kasi man tayo diskumpiyadaw para kadagiti video kong chapter. Thanks it D-Day. From? Ate Ella Banadero. Ay ka, talaga nga. Baka Ella, data. Ella? Ila ko naman. Kit. Ilocano. Natangkin nga raw. Ella Banadero. Ay, kumade, ura Ilocano ka. Ella Banadero. Yes, balik ka sa mga nasaya at tinaga na dahil taka mo dahil taka i-block na ka dahil no, maditipan na kabalik ka sinaga mo. Aya, pakikibati po happy birthday kay Johnny Reyes of Bacnotan, La Union. Thanks from Noel Nebriaga. Good afternoon, Kuya Kanading ko Mark. God bless po. More power from Ramos Love. Hello po from Farmacia Carmelita. From April Joy Bueno, iti Ramon Atoy, Farmacia Carmelita. Juan, gumagatang data. Okay. Saka mo natin Magnum nga ice cream. Ijayan da? Juan. Ay ka libre at tatabinanggi mo ti Farmacia Carmelita. Aya. Di ba? Agi patulod ang tululunis dita. Okay, good PM po. Kablawa man tinaimas apan ngal daw. Da Mary Jane Carpio, Lilibeth Peralta, Roquel Bisbas, Agnes Reyes, Annabel Tayaban, Ivy Ken Karen, SM Warehouse, Victory Norte, Santiago City. Aya, idol watching now or listening kaano nga tamang nag-request katuday ngayon from Salemo, Italy. From Larry Takderas. Pamigat mi ngamin ditoy. Idol, ano naman? Okay, sige nga rod. Ikantaman iti kundawa dita
Katuday as requested. Hi for Decade Duo from Los Angeles, California, watching from Flor Villapa. Ano man? Kanama ni Joan Villar, Manong Jun ka natin dyan. Pakibati man ni Kasinsin ko, Zara, happy birthday. Thank you. Ayan, kaligiti so amin na pong simali iti datat lang nga sunata itatay. Amadi mo agsarding agsang pati text messages dan. Kaya dalang rutina nga baga nagadupay lang si Mang Bot. Siguro handang nga nakasangkot tatay. Ngarod, as requested over our Facebook Live, at sunata apong nga katuday. Kaya't ne, nagapo US data. Among kat mailiw da, katagiti sunata Ilocano, aglalo katagitay. Ilocano folk song nga makon ko na. Datang nga din kabsat, para king ka. Kaya sabay tayo, matay salam. Daem manjay katuday, tabulong na umay payapay, sabong na tay simagaysay, bunga na meten tay kumita-kitay, no kumalang mabalin, ag balinag kumaasing-sing, ta umayak maibis-libisling, taramramay mo ading lumabalin. Tingin kumalang pinyaka, sen ka uray na ganus ka, takanen ka uray na ataka, ket iti puso paluumen na ka, no kumalang pinyaka, puro sen ka uray na ganus ka, takanen ka uray na ataka, ket iti puso paluumen na ka. Okay, ulit ang takanong kablawan. Dagiti taga SM Warehouse. Nag-text na ulit. So, the Mary Jane Carpio, Lilibeth Peralta, Raquel Fisbal, Agnes Reyes, Annabel Tayaban, Ivy, Ken Karen, ayan, Ken ni Jamaica Marjorie. Hindi kita po. So, thank you so much once again, SM Warehouse, for tuning in to the sweetest radio in town, 97, Napay. Cagayan Bali. Ayan. Cagayan Bali. Okay, pabati po, happy birthday kay Johnny Reyes ng Nolta Baknotan Tennis Club. Thanks, it's me, Noel Nebriaga. Na, talagang... Nakabalaw man ti pamilya Dionisio Ken Fernandez, ti Ricarte Norte, Ken Castama Damiera, Lizelle, Sierra, Lizelle Zyrol. nga, Leiza, Sierra, Zyrol, Laika, RJ, Janjan, Dito ka to mga may pa nag-text na Along, ako. Justin, Fatima, Ani, Rihanna, Abigail, AJ, CJ, Rika, Nadok, Perio, Enriquez, Kuman, Tomang. Agpapara, wag kang kumakanta tatatumang. Hello for the Duo from Torino, Italy. From May Jose. Hello po, Sir Idol. Please pa-shoutout po mga Mones family ng Purok 5, Sagat, Cordon. Isabella, more power to your program. Watching from Hong Kong from Novelin Mones. Okay, ano dyan request sa tayo ni Kapsat na Nelly Mariano? Para gente kayem na. Juan? Kasmakitam. Okay. Ganta ma, yun nga ito. Agpapara, waksikan tumangkanta dyan ang ato nga portion na na. Kasi mo talaga kang tajay. Adaman na nga ito kanyak. Second voice. Second verse na. Okay nga Rod. Kapsat Nelly, kain katigitigan kayem mo. Here's a piece called Kasmakitam. Kas makitang
bayati panagdenata kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal maysa di kay papanang tipon no nga aya kas makita kas makita nakapinpinta sa latan kas makita ang mauyong apailaken ka kas makita ni patay at mamasina di kay papanam tipod no nga aya kas makita aglabas man ti adu atawen awan iti dwa-dwa taliawen da ken mas taaw ti balay gi kadwa dumteng tu amay libro't istoryata tapno maamanda tipot no maaya alawen ka dumteng tu amay libro't istoryata tapno maamanda tipon no nga aya talyawan beta tapno maamanda tipot no nga aya talyawan beta Okay, apo talaga mga makapasayaab iti malam kasta yung post ni ating Ella ayan talaga mga nakita mila unay Huli ka! hello mga idol kung FDD na imbang aldaw yung agrama namin nga dumdumngag manipod balasyo taaw kenti sabasabali pa apasat ti pagilyan tayo kasla iti tugegaraw kan siya gaw ka umo di jaya na kapsat ay dili na Agkaraim gamin. Bisaya naman na dundong wa na kami mala na kami listener doon Anya yatin ay dumduma. dito Dita. sabon Tapay makapangiit. mm. Nawanti sabon, mabalin. Nga jay. Ay, awanti sabong. Mabalin nga jay sabon latan. Kablak man game ni John Feliz, Pastor Seriales, advance happy graduation. I am one of her biggest fans sa mga posts niya sa FBA. Lalo na sa mga kanyang spoken poetry. Kinagayay jokes na. Diba, John Mark? Okay. One, i-mention na ano ka ni Sir Emil kag GM kitam ni kasinsin mo ni. From Dr. Emil. Okay. DMD. The MD of mental deficiency. So patigati dapasit ti problema na apo iti kapanunutan. Biro kinyo lang apo iti Facebook ni Ka Emil.
Castillo, takitaan nyo, diyon tumasurutan ng tiagbiag, tilubong, tamariruang kayo launay, kadagiti, naidumduma, nga, panagtaray, iti post na, iti Facebook. Manong naimbangal dayo kan John Mark Kablawak man dagiti kadlok diti parlor akaskin Manong Reggie Jelay, Maureen, Maxi, Rika, kani John Saraos nga kita tinagugwapo. Agpapukis dito parlor may kablao nagapukin ni Bonnie De Vera. Hello, ading Bunny, kaya natatay, Binibining Pilipinas. Binibiningan. Ate kayam ni ading Maureen nga Cum laude. Cum laude dito Isabela State University. Nalipat ala tinaga na Margox. Quinto, something like that. Margo. Di ka mo ti pronunciation na tayo. O-U-X. Muna naman. God. Anyway, ano siya sinuka man na po nga nagturpos. Kasi may isa nga nag-focus iti Jake wa. Yung handog ni Ka Eddie. Kadigitay kabariwan tayo. Okay, so congratulations. Keep up the good work. Kadigiti so amin na apo nga kahit napay agbasa. Nalalay nga yung apo. Sir, guys, kumantay count on you nga Ilocano. Da kasi mo ya? Para kay bakat ko nga aglablaba, walang iba kundi ni Christy, ti barangay na Buwan, Santiago City. Awan pa apo, iti Ilocano version, may count on you. Ta medyo tatalaan nga may request. Ayan. Anyway, dagiti pa ito tumabalo nga pangablaaw. Mga paps, tugtugin nyo man jay tumang para kadagay kadwa nga tres-treser ti balatong from Frederick Casamina. Apa awan dito Facebookan, binagi mo. Good PM June and JM, great ko man wife ko nga nag-advance birthday celebration dyan resort Edi Calman. Together with the whole family, whole pastor family, Agiyaman. From sino tag-birthday na yan, yung pagbagadan. Nanti babit sa. Madini Manong Elmer ti nag-birthday. Madini ng Elmer Edi ko Idi Biyernes. Edi Calman mat, in-advance na ti birthday na tinga ko Babit Burgos. Aha. Okay, di naman timbag nga minus si Asino ka dati text ka awan ti wife ko kanan whole pastor family Agiyaman ko na. Nengkel doy sigurata. Amad mo baka di man ngunit. Ay nantiloleng tag-birthday ka raw? Siguro, hantamaan mo. Ay, bagaya man na po, no nag-birthday. Tamakipangan kami. Naimpagal daw yung Kuya John and JM, kablawak man karubak dito yung Old Market, Santiago City. Isa da bagat tuding, ngagpatpatayati huiting. Nakaw, nagmaya man da ita, tuding, ngagpatpatayati huiting. Lorokan yung road, iti agdama nga araramidi mi dito istasyon. Baring si kayon, ti mga bak iti, tumbok 20 pesos. Apaw, sikan ni Maring, aglaklako ti manok. Ano naman, kan bakot ko aglaklako ti itlog. Apo. Agkapkablaw, Alex Padua. Aglaklako ti Mama. Patay, joke lang. Si dua pa kay kablaw man tinapodot nga pangalda dagiti kakadok ditoy. Ayan may Remings Restaurant. Nga madama nga mangmangan kang ranaan ni Roda Pangay. Nga taba kan ni Ate Lorna nga taba. Nepay puro taba. Tabamot lang santo ni Ate Laika nga mama. Ano kaya? Nakalablabag at tingipon na yung baglangan ta na pintas lata. Wow, da pambawi naman. Wow. It's me, Mary Jane Patdapat ng Ricarte Norte de Fun. Ate ka man ita papasit la unay. Paplay man jay Gold Digger. Again, man sweet duo. Okay, paslahan ko sa makansyo di tumong balong ta na amo mo dito poses ko tatani medyo defective. Aya, manong kablak man Alan Zalon family dito San Andres. Dapat ito good PM FCD kablak man ti anak mi kin ti asawa nga nasa panagriing itay bigat kana play man tayo napagustuhan. Salamat from LeBron James ng Alfonso Lista. Awan nga tatikwa di tama Stephen Curry. Apo LeBron James. Okay nga ro, datay sunata nga request apo nga tumeng. Ket good afternoon kani bagat ko nga kasagsagpa na pailang apo. Apo awan na tugo nga merienda ta mo tan. I would Apo sa panagling agkikil kiti na tala mapamerienda mo tan. Nga ro apo kadagiti adaan iti balay, kabit na dati nga sunata. Ayan man, let us go direct to the kiti dati sa Balipay iti nga ayatenda. Okay, agalwad kayo apo. Dati TPL no ka naman. Third party liability. Narigat ka sa apo, may bosang kayo ti pigsa, may bosang kayo ti kwarta, kan kababain na. Tuwag! Ay nagtangka na tumeng, tunggal adda babae adunteng, kun dit adigtiga, damda
damalang inakitan ka edda. Ay nagtangka na tumen, tawray no text makipin at naganen. Pasaak lang itilod, kaya't nan makipalo sa kang manganday balon. Kastat obra ni amak, oray itantaatan asawa. Single nagpay kunkunak, jakman amuno apay apachandak. Na duma-duma iti biktimak, balasang ken balu patulak. Angin dimteng didig rata at danaan agkak, nujak ibalay papayendan. Ay nagrigat kayang tikas liya babaero, ahaha, ahaha, ahaha. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanen dagiti sanikwat, nagbibinayan dan. Awan pa yan pagtaengan, ang mga klon kaniya. Battery lower than 20%, enable low power mode. Nababa. Paparawangan talaga. Ma. Ay siya. Ay nagtangkan at humen, tanagadutin ng apakpakanen. Sustento adawat da, nujak ited agyanak na tiselda. Ay nagtangkan at humen, ngimdamdani akmet nga at bekelen. Deptet pa ek ti baba, wigrigrigat na tarakin, ahilig ti babae. Ay nagrigat kayang di kastriya babaero, ahaha, ahaha, ahaha. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanan dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengat, awang klon kaniya. Oh, tayo sunatan ka na po 1-2 meng as requested apo. Nakatado ti request nga dayta kaya tata lang napagan. And kung na to yung pangal tayo kakabsat kablawa man dagito iya karok kan kablawa mat anak ko so Tony Margie Laika ken kastamet kinilaki ko iso ni Sunny Pastor Orbillo. It's me Pinang Orbillo of Lana Ricarte Norte. Request ko man, jay sukiso ka salamat. Talaga mga po nagiti text messages ticket nag-add tayo ni nagkakapo na. Happy birthday to my husband Johnny Reyes ng Bacnotan, La Union from Maluferno. Okay. Kablawan takano ti Shine Tech Car Wash. Ayan. Di ka muna yung street. Basta tanti paradaan ti Highlander. Shine Tech Car Wash. Di ka no kasangsang po na nga ino. Bakit Logan day ti kaduak? Yan, of course. Aywanan nyo apo And alas testa po masapol ko dahil damdama. Ano dyan, car wash. Okay. Pati underwash kan engine wash. Kakajing gamit ko dyan nga pagtukar ko to. Ada jaya nakasitapon si talang urayan nan. Di simbaanan. Okay, once Ada again. nga may Shine Tech. Okay, alwanan nyo po dito. Karuba ko na natanga lugang ko. Ayan, kat sabi ko mata na silsilap damdama. mapalaksa. Agpaparaw nga talaga. Si kaman pa lang ti pumasa. Good afternoon, Kuya Kinembang nga bigat ditag General Aguinaldo Ramon. Kung naman, from Taiwan. Aldaw dito yan. Good afternoon mga idol. Pawati naman mga taga Baluarte, Santiago City, especially Cardenas at Gaspar family. Salamat po request man kano ni Lola gayam. 7 Seas. Hello from Las Vegas, Nevada, from Antonio. Wow.
naman ni Roderick Pasis, naimbang nga malamyo, mga kuya pakikablaaw man ni Manong Rolly, Johnny, Bricks, kan Benjo nga madamat obrada dita. Dito balay mi, kaya tayo ko magkablaaw, Pasyo, ti Manila. Okay, once again, good afternoon. Karuba, greet ko man ni Mrs. ko Gemma Ramos Tamani na nasa Hong Kong. Family Tamani sa barangay Barangquag. Ang Adano Isabela from Kagawag Bong Tamani po. Thanks. And request ko man datay Dita Denam, baby kinineneng. Thank you very much, Karuba. Okay, thank you very much, Mata Kagawad. Bong, and congratulations. Apo nagadong issues, but still you made it to the top. Ayan, congratulations. Number 0.003. Nga to pengem number 1. Mati ka mo. Actually, Layos. Layos siguro. Karkaras mo din na minsan ni Kagawad Bong. Layos. From Auntie Cathy sa Salvador Mat, Kabsat June and Balong Jam. Pay kablao yung man dagiti gagayem ko. The good friends of Hilo, Hawaii. The amigos of Hilo. Manang Lisa and Manong Danny. Manang Chita Bermudez. Alonzo ken aminan nga dumdumngeg dito ay Big Island of Hawaii. Pero kasi DJ Congresswoman Catherine. Of course. No mabalin. Thank you. Of course, with gladness, Kapsat Cathy. Ayan. And once again, we would like to thank you as well as Kapsat Ronald and Daniel and Manong Daniel and Elisa and of course Josephine Cabal for sponsoring Apo. Dito yung programa tayong Agdama Brigada Eskwela 2018 and this is a program of Department of Education Apo. Ayan, together with the 4 Decade Duao and of course Karuba Worldwide. Ngaro dito yung Congresswoman Catherine. Sige, basak pa lang. At mapirdi yung moment na dapat dire-diretso dito. Ngaro din. Ay nagkasat lakit binti at politiko agayem na amin ket magunod na nagturay aglalo no kumpadre na nuwat ka atraso na at ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayem na nagpintas ti gawes na ay ken nagnatuti ta kung nano agtignay kaslat iso ti agtakem diputado aset ganing ti publiko isum ti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuwat ganto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metin ket politiko nukuyog mo Yemen, tanuwat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metten ket politiko nukuyog mo kaya kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine kadin ala sigin agayam ta tanuwat danto papanamay sa agtumet nga umipus-ipus ken ka atay pati siya ti patanda wow nusumungat ta Congresswoman Catherine kaya't kamet agayamen tanuwat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metin kit politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset gak manday ta sakam ngenuwad danto kaguram tinakto ako kugtaran Congresswoman Catherine alaen nagngabuyod mo alin ka di iyawat mo tawalet mo
Okay, pare John, kung na dito. And, mapupunta maki-oo ka mo, sak, hangasi ka. Pare John and JM, kablaawang mambo ni Antik, nga ni Carmelita Orsino, belated happy birthday. Kini Miggy Lulukisen, 1 month old na tata. Thank you and God bless. Coming from Kabsat Judith Soriano. Of course, kumare, kung namuto na. Ayan. Oh, dandanay mo ton. Ayan. Yay. Kasar. Batiin ta ka daw niya. Bakit unang antalan? One that Iti ang batali. Nga di na masarak-sarakan, di la swik. One, makiapa mo tan, tadi na masarakan ti 97.7 Abay, man. unmutin. Yan, Tagayam of course. awan. And of course, congratulations kanila kay mo. Agpakatulkan to. Kapilatan One, tono Lunes. Ayan, orayo mo dayta. Agpamagnom. Ice cream. Kaya na? Magnum nga di stick, naka-stick nga eh. Magnum 50 easy. 5 easy aja eh. Ay, sa balin sa akin. Mali pa yung baga mo, Magnum 5 easy. Okay, pabati nga po kami dito. Naglalaro kami ng basketball. Sana manalo po by Coach J.R. Domingo ng Raniag. Ay, kalalaingan niyaw. Inter-high. Made, Interlow. Inter-daycare competition. Ano? Kaya di na ibaga. Basta. Anak ko yung Melvin na yung bagkan. Madilat ta. Madilat na. Nasa kitsyang mo, ipaika mo. Ay, paika mo tapos mo mo daglaing. Anyway, po kawa mo tan, wadi na mo kay tagparangan. Tanay. Awanan na ibusan na. Okay, ngarod, dumting tayo niti mauding paset ti programa. Dito kat mangtad kami manina po iti tatatlag nga sonata. Kat sa pila kuma. Sonata. Tama ba? Masumbatan ta. Masumbatan nyo. Okay, for 200 pesos. Lalaingan nyo po. Isulat nyo lang tinagan nyo. Address and... Kasi ka mo mangilaw lawagan na walang Name, age, address. Kan, siyempre, di title. Title. Ti song. Oh. Agor ka agbirok taman ti medyo nariga basit takitaan taman no. Bubasa, mapaypara. Sige. Manaw parikus banday ang sublikan para day nangabak nga Kapitan Victoria sa Matsiao, Isabela, nagkablao ng Carlo Virguniao. Please dedicate the next song to my wife Helen from Sam in Glendale, California. Glendale. I don't know. No kasi ano pa nag-pronunciation Ay, ka na Glendale. Kung na siguro dito. Glendale. One. Naglakamot ta ipasongba mo. Nalaki ipasong bata papukto. Nalaka dahito. Kita ka nariga. Na nagmat Ay, iti idulin ta dahito sunata nga rod kaya mo. Tatlo pa. Naunag. One. Agor kang arod naman kita. Sige. Naimbanggal daw yung mga idol pa. Shoutout naman po sa Kagawan and Sampilo family. Makaliwliwa ti dumngeg ti programa nyo mga idol. Mabalin ko agbabakhet. Salamat. From Leandro Kagawan. Happy Sunday Ken Kwayo. Ano, at amin nga pamilya mid Kuya Po Nueva Isiha from Ida Clinton. Okay, nga ro dapo ulitin mi apo nga baga apo dati paset nga dati ket datay datatlag nga sunata being brought to you by for Taekwondo Hong Kong chapter. Ayan, for 200 pesos mabalin ka apo. 200 pesos load I should say. Ayan, pugtuan nyo lang apo ti paulo na. Of course with your name, age, address and send it to 0915-071-3686. Ayan. Urean niya po nga kuha mabalin. Urean niya nga pasat tilubong tinagapuan na data. Basta ito yung official text line na po tipagsangpatan na. Okay, aturgaran mi apo. Nga ro, ito yan apo. Datlag nga sonata. Apo naglaka. Amutig dakkel na gobyerno ato. Ay naading ko na marik nam lakuma. Tirikrik na ita nga agdama. Nabayag idin apagpagopon ka. Maagkan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat. Agkat bakit ba unay day tinignak. Imat matsyupay day di panagnak. Tapno mapansin gwapo day to'y langak. Ay naading ko na marik nam lakuma.
Tirik-rik na ek ita nga agdama, nabayag idin na pagpagopon ka, maag kansada di ka makadulaw. Tweet-tweet, ay, palso-palsuit, ayat ko anasamit, ken ading ko ato mo tweet-tweet. O ading ko, awan net ten patong mo, tabarandilyas na gesan ading ko. Agara nga bagay, maamuan tayo damdaman. Ay naading ko numarik nam lakoma, tirik-rik na ek ita nga agdama, Anya. nabayag idin na pagpagwapan ka, maag kansada di ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, at bakit ba unay dahi tirig nakimat matsyukpay dahi ti panagnagtap, numapansing wapo dahi tilanyan. Tweet-tweet, ay, palso-palsuit, ayat ko anasamit, ken ading ko ato mo tweet-tweet. O ading ko, awan mitten patong mo, tabarandilyas na gesen ading ko. Tweet-tweet, ay, palso-palsuit, ayat ko anasamit, ken ading ko ato mo tweet-tweet. O ading ko, awan mitten patong mo, tabarandilyas na gesen ading ko. O ading ko, awan mitten patong mo, tabarandilyas na gesen ading ko. Okay, tulangan na po nga minutos sa kasagbangayan di alas 2 ni Malam. Kaya tayo nakunakon, dito na po timodi nga paset di programa. Dito ay dat-lag, asunata ako na dakit. Nagasa tabo iti may nga pagkayam tayo nga. Taga Dalaw, Cordon Isabela, tayo isunod ti umuna apo. Nga. Simong bat. Simang pat. Apo nagpartak ti text message na pag-introduction di kami pa apo. Naka-bat iti sarita kat napanan talaga mga nalaing po. Of course, iti isang bat na tweet as in correct spelling pa TWIT. Agi dito tumako social TWEET kung na naman po sa Twitter. Twitter. Okay, nga rod, congratulations to 27-year-old Raymond Agustin of Dalaw, Cordon Isabela. Ayan. Ket sabi ko agtultuloy na tapong itong ngagkaiti programa. Ayan, nga rod, ang sabli abo iti 4 decade to go, kalpasanti, sumagmamano nga palagi.